Goca, dobrodošao u Pop Rock HR. Evo, Ćao. Ti si prvi od ekipe tu sad sa mnom. Da, evo, ja sam glavni uvijek naš, pa moram da doći prvi. Da, moraš doći prvi. Ili se na tvojim greškama uči. Kao da, ili to, znaš, kao, pitaj njih pa će ti oni reći svoju verziju. Ajde, onda ću tebe prvog pitat, novi single Nema pravila. Novi single Nema pravila, eto, možete ga poslušati na radiju, možete ga na skoro svakoj radio stanici poslušati, zavrtili su nas dosta i evo, došli smo u nekakav novi, jel, milje, ja bih rekao, sa tom pjesmom. Jel to očekivano bilo ili vas malo iznenadilo? Pa ne, mislim, nije, donekle smo mi ciljali na to, bila je to cijela neka brija da mi odemo na radio sa tim, ali šta ja znam, nije, dosta je dobro prošlo, nemamo neka, šta ja znam, nije kod da imamo neka prevelika očekivanja, naš, uvijek je bolje ne imati prevelika očekivanja, jel, pa da se ne bi razočarao kasnije, da. Da, to muškarci, drage žene, inače dosta rano na dejtanju nauče da ne treba imati prevelika očekivanja. Kak je nastala ova pjesma? Kako inače nastaju pjesme kod vas? Jel imate neku proceduru ili... Kako god, evo jučer gdje smo krenuli raditi nekakav beat i totalno je bilo kreativna ideja i stvorilo se preko ne znam čega. Gitaru smo nasnimali na mikrofon koja je išla kroz neke efekte i onda smo dobili neki totalno 10. sound. A ne znaš kako kad, obično dođemo obično imamo milion bitova i onda, a umjesto da mi dođemo u studiju i onda snimamo neki bit koji imamo, napravimo novi bit na licu mjesta i snimamo pjesmu. Sad, na primjer, ova konkretno stvar je nastala, imamo taj refren već neko vrijeme, on stoji u studiju i stoji samo i onda je bila ta cijela Zagrebački festival, cijela ta neka priča, onda smo ga izvukli i rekli, ajde, evo imamo taj refren, ajde od toga ćemo krenuti i ništa, eto, na to smo napravili stvar je super, meni osobno je dobra, sad kako kome, nešto. Pa i reakcije su dobre, tako da je s obzirom kako se zavrtila. Da, a evo, spomenuo si Zagrebački festival, to će biti jedan zanimljiv moment i za Kukus i za Zagrebački. Je, tu bih htio spomenuti Brigitu koju smo radili pjesmu, pa je bila na Dori, jel? Pa nije baš, Bog zna šta, prošla na Dori, ali je pjesma treća najgledanija od svih pjesama na Dori na YouTube, kužiš. I to je isto, ona spomenu da je to njoj prvi nastup i prva pjesma u životu, tako da i to je nešto, i sad radimo i za to spot i to sve, ali na stranu to, jel, pitao si za Zagrebački festival, da, to ne znam, mi još čekamo njih da se oni jave, ne znam kako će uopće to izgledat, ali meni se isto sviđa ta cijela priča, jer nema takve muzike na tim nekakvim festivalima na Dori, na Zagrebačkom festivalu, na ne znam, evo Vojko je dobio neke godine, to je kao, mi je isto bilo kao, wow, evo, naš kao, Vojko je dobio Porin, ajde, nije očito nas ne gledaju baš svi kao debile više, tako da. Mislim, znam, susreli smo se s tim fakat dosta, da onako, misle da smo onako kreteni sa ulice, razumiješ? A onako fakat se trudimo, radimo muziku 10 godina. Jako zanimljivo da trap scena otprilike mora proći isto ono što je hip-hop scena morala prije 20 godina u Hrvatskoj. Apsolutno ista je stvar, A mislim, gledaj, trap je novi punk, trap je onak, meni izgleda taj trap ko da je apsolutno sve u jednom, onako sve, svi ti žanrovi, nema više žanra, sve ovako stavljeno u taj jedan, znaš, kao prvo je bila neka spika da napraviš bilo šta i staviš ispod trap drumse i kao to je trap. Sad više nisu ni trap drumse, sad je dancehall, ne znam, synth pop, šta god, i to je sve spada pod neki isti žanr, nije više bitno, ljudi slušaju šta im se sluša, nema toga više, a ja sam metalac. To do 15. godine treba. Da. Pa dobro, evo, držim fige za Zagrebački festival. Sad ćemo prepustiti idući blok. Ćemo drugu dvojicu u vatru baciti. Tako je, Iso Miki idući na redu, a za nastavak prvo Kukus u Pop Rock HR-u. Iso Miki, dobro došao i upravo sam shvatio da je ovo prvi put da sam imao prilike na Hrvatskoj radioteleviziji reći Iso Miki. Tako da hvala ti na tome. Pa eto, hvala vama što ste nas pozvali ovdje u Pop Rock. Naravno, pa kak ne, sjajne stvari radite, evo sad smo imali priliku poslušati pjesmu s kojom ćete biti na Zagrebačkom festivalu, pa ste htio za spot pitat, gdje se to snimalo, kako je to izgledalo? Pa spot je nastao u jednom danu, a snimali smo ga kroz cijeli dan šta se sve dešavalo po Zagrebu, znači na nekim lokacijama sa starih spotova, lokacije na Trešnjevci gdje smo gdje inače se nalazimo i tako gdje inače boravimo. I to su bile neke te lokacije koje ste mogli vidjeti u nekim našim starim spotovima. I gore kod Šale u studiju smo isto snimili drugi dio spota, znači to je bilo
making of neki, znači... A ko je snimao spot? Luka Matković, naš snimatelj i režiser i montažer. On inače s vama Koji da, inače uvijek s nama radi i evo, dečko je stvarno odličan posao odradio, dečko je ispred svih daleko po meni. Luka zadovoljni su tobom, tako da siguran si. Ali ono što je zanimljivo, imate stvarno velik broj pregleda recimo na YouTube-u, baš ima i milionskih pregleda. Da, ima neke stvari po 15 milijuna i tako. To su impresivne brojke, pogotovo za naše prostore. Jeste to očekivali, jel provjeravate, jel gledate, ali imate sad očekivanja kad neki spot izbacite? Pa imamo neka očekivanja, ali ne previše, ne znam, to je sve do publike, kako im se koja stvar više svidi. Ili ovisi o pjesme, neke možda postanu više viralne, pa se više dijele na mrežama, pa skupe više pregleda. I koliko vam je bitan onda taj spot kad radite za neku stvar, koliko je tu? Pa bitno je full, jer danas je to tak, cijeli paket bitno je kod cijeli paket da se to lijepo prezentira sve. I onda bolje se i uživa u muzici, kad je spot dobar, vizuali moraju biti, koliko je muzika dobra, toliko i vizuali moraju biti. I evo, sa Gocom počeli smo priču o Zagrebačkom festivalu, moram naravno onda i tebe pitati jedan drugačiji moment i za Zagrebački i za Kukus, jel imaš tu kakva očekivanja, ste tu šta pričali? Pa imamo neka očekivanja, mi smo se prijavili na taj Zagrebački festival sa namjerom da neki rezultat postignemo. I napravili smo baš pjesmu posebno za to, za festival. I tako da se nadamo da ćemo neki rezultat postići dobar. Jeste šta škicnuli ostatak koji će nastupiti, konkurenciju, jeli? Jeste tu šta bacili oko uho? Pa vidjeli smo nešto, Edi Mali se prijavio, to sam slušao bio nešto i... Pa ne znam baš, koje još ima. Z++ sam čuo. Ima jako puno, stvarno, evo, i ovaj tjedan smo imali, Lara iz Bang Bang će biti, recimo, ima jako puno raznovrsnih izvođača, tako da mislim da će biti vrlo zanimljiv Zagrebački festival. Pa to je isto fora, što su uspjeli, napokon se dovodi neka nova muzika na festival, modernizacija hrvatske glazbe i to, evo, uvijek smo za to bili. Htio bi te pitati kakav će nastup biti, vjerujem da ćete napraviti neki show, ali imam dojam da mi nećeš još otkriti što spremate za nastup na Zagrebačkom. Pa možete očekivati live nastup, izvedbu live sa bendom, jer je takva pjesma, eto, to vam mogu reći, već smo imali neke live nastupe sa bendom, tako da, eto, bit će nešto na tragu toga. Ja, dobro, ajde, jedno čekam vidjeti što nam to spremate. Skuhat ćete vi nešto sigurno, znam ja da ste vi kreativni dečki, a za nastavak još malo Kukusa, onda nam se na kauču Iso Miki pretvara u Hilsonu. Ja sam za kraj, ti si već i bio kod nas, tako da... Sve znam. Sve znaš, dobrodošao prvo. Hvala lijepo, još bolje vas našao. Evo, popričao sam i s Gocom i sa Iso Mikijem. I pričali smo o Zagrebačkom festivalu, zanimljiv moment će biti i za vas i za Zagrebački, to sam sad već 3. put ponovio, vjerujem da će biti sjajan nastup. Evo da tebe pitam, jel ti imaš kakva očekivanja? Jer evo, Miki je rekao da očekujete rezultat, da nekakav. Pa, ja se nadam da sigurno bude ono što uspješnije. Mislim da pobjedimo, nećemo se lagati, ali da sada kažem da očekujem pobjedu, a ima hrpu kvalitetnih imena tamo, bilo bi malo nepristojno čak. Ali da želim pobjedu i da mislim da smo najjači, pa mislim to. To je taj stav, tako to treba ići. I evo, trap scena malo po malo zaživjela, evo imali smo i Brigitu koja je nastupala na Dori. I to je bilo zapaženo, vi rasturate već to se i zna. Nekakvi pozitivni trendovi i imam dojam da sve više isplivava sad tog zvuka i da sve više ljudi u Hrvatskoj navikavaju na taj zvuk. Pa da, evo, uostalom i ova emisija je isto jedan od načina da širi dijapazon ljudi sazna za tu, ajmo reći kod nas još uvijek neku subkulturicu koja polako se gura, jer eto, kao što sam rekao, sve više i više ljudi radi, sve više i više ljudi dolazi nekako na vidjelo i više ljudi je onda upoznato s cijelom pričom i da, eto, Bogu hvala, sve se kreće u nekom pozitivnom smjeru i
svi ga trenutno, koliko ja vidim, rokaju jako, a naročito neki mlađi izvođači, 30. zona, Dino Blunt i tako, oni su dosta se trude i rade i mislim da će se svima taj trud na kraju isplatiti jer na kraju gledamo tu cijelu širu sliku za scenu i onda ja mislim da se tu i neka starija hip-hop ekipa isto aktivira i onda cijela hip-hop scena, cijela rap scena, a ne samo trap postaje jača i automatski prisutnija u medijima i onda ljudi vide da se tu nešto dešava i da tu ljudi rade i onda ide sve. Kako stoji naša trap scena ako se usporedi sa svjetskom? Koliko mi možda pratimo trendove ili imamo potpuno neke drugačije na toj sceni? Pa pazi, pitanje je isto koju scenu gledamo, američku ni ne možeš toliko više pratiti jer ona dosta se često mijenja i ima puno artista koji vode sound u već čak različitim smjerovima. Ima tamo drill, dosta je jak u New Yorku, ima kak se zove, cijeli pokret praktički koji se gleda od Young Thuga, onda ima taj neki, veći možda, mislim glupo je to tako reći, ali old school trap koji je od Gucci Mane'a proizašao i tamo s juga, tako da ima već tamo par različitih smjerova. Europa radi jedan drugčiji isto zvuk, dosta autotuna tu ima, dosta su čak možda i melodičniji, na neki način kvalitetniji, a Ameri ga više furaju na spiku. Tako da mislim... Kukus je onda malo više u europskom, po tom, ili? Pa rekao bi... Croatian trap. Croatian trap, dobro, može. To ćemo brendirati da bude trademark. Bilo je dosta ovih live nastupa koji su bili online. Sad Zagrebački će biti jedna od rijetkih prilika za pravi nastup uživo. Vjerujem da se veselite tome. Nadamo se da će proći to. Da se neće ništa vanredno dogoditi. A kakvi su planovi onda nakon toga? Što planirate? Da se može nešto planirati? Pa za nastupe je jako teško reći. Evo zadnji nastup koji smo imali da je normalan je bio praktički u Bugalu, to je 2. mjesec, bio prošle godine. Znači godinu dana već prošlo. Točno, sad negdje godinu dana, ja mislim prije 2-3 dana se držao tako nešto u ovo vrijeme prošle godine. I to je bilo nekih 100,5 ljudi u Bugalu, znači pun Bugalu. Bila je 30. zona i u Buntaj i to je baš bilo onak brutalan koncert. Trebali smo nakon toga raditi Split s istom ekipom. Međutim, tad je došao taj prvi lockdown i sve je stalo. Tako da zapravo kad tak razmišljam, već je prošla godina bez nastupa i na neki način, mislim, glupo mi je to reći, ali navikao sam se. I onda mi je jako teško uopće vidim kako se to sve nekako na kapaljku otvara, pa malo ovo, pa malo sad terase, pa malo... Znaš, jako mi je teško prognozirati hoće li se uopće išta do ljeta otvoriti. Bilo bi idealno da za ovo ljeto bude bar par festivala, da ljudi, i mislim da su se ljudi zaželili. Da se ispuca to sve što se nakupilo. Znaš, barem za ljeto, ali sad koja je točna situacija, ja više ni sam ne znam. Da, držimo fige da to čim prije prođe i da se vratimo koliko toliko u nekakvu normalu. Držim i vama fige za nastup na Zagrebačkom festivalu. Hvala puno. Evo, hvala Hilcom što si došao ti i ostatak ekipe naravno iz Kukusa. Puno pozdrava svim gledateljicama i gledateljima Poproka.